toe whaatalo whātu I lau whaafonga anga o si mai al whaafonga talo le nei fo I asa wharaile. O le whaiunga le masina o le a amata whaonga I se tasi o whale tele mō Tui I Saute o Aukilani. Mō tangata Māori ma Pasifika leolo o mawalalo le whai numero I lato wa Faia Tui. O tangata Māori silia ma le whase fulu pasene o lo pa uwai whaatusa I tangata Pākeha, a o tangata Pasifika e tusa ma le lua se fulu pasene. O kulupuna I lua na mua I Saute alai whaaluaina le mawalunga o le tūlanga la matia il koviti. Ma o le ana whailoa e tangata sue e ta tau ona whaamua. Ona o nei mafuanga, o le o iei fuafuanga le afa o ngā le Vodafone Event Centre I Manukau, e whai ai tui e silia ma le se fulu lima afe I to tonu o aso e tolu. O tangata o lo taula I ai o whanau a o ngal matata ese I Manukau, le au whai ngā luenga, ma a inga I Aukilani I Saute. O le ulua ino fuanga tele le I le atunu o whai a whaapitoa mō tui, ma e tolu pūlengo whale mai whai tu mālolo tu whaatasia whaapia le vaenga le soifua mālolo ina. E tolu aso o fuafua e whai ai tui le no fuanga, a matamai le aso tolu se fulo iulai se iau o I le aso sa, le ulua I aso Aukuso. O le anto e whai ai fo I tui lona lua I lato umo le a whai o lato tui I le no fuanga lavalia e tasi. O le aso sa le ulua I aso Aukuso, le ua whaelo mai o le a whaataunu I nai lo le faatoesega aloaia le malo, whaatatau I oso whainga whai waweao, le ana aafia I tangata Pasifika. O le sauninga le neina fuafua e whai ai a Iuni, peitai, o le suia o la asanga o la pata inga na iai Wellingtone, ma pui ngol koviti, o le ana toe tolo po mai ai. O so whainga whailonga lanu nei na tutupu le waitau e a whaiv se lau fitu se fulu, na o so whai ai whale o ainga Pasifika, a le o le waweao, o le levo le po. Isu e suenga ma fautuanga tu inatu le malo o le anatalia I le kapineta ma whaamaunia I le aso se fulu whao Iuni o le tausanga nei le nei faatoesega. O le faatoesega aloaia o lo tali malo ai le minista o tangata Pasifika, au Peter William Sio malana matanga luenga ma o le Faia lea I le town hall a Aukilani. E po ane lava na nafi o po loka a wala I le o ngā totonu o Aukilani, ona o le tāpunia mafua mai I tūlinga leo ma le tamā leo wa mōlia. O le mata upule nei na amata mai le ngau ino le BMW mai Penrose, sa wa ila vea I le whetaula ingo le main highway ma le Great South Road, oso I whafua tu ule la au malosi le ulo se tasiu ave ta avale, ma toe ngau ia fo I leisi ta avale lona lua, ele ingatai I, o lea fo ina toe wha wau, ma toe tupu lava fo I le mea lava lea tasi, ele ngata o le lavea o le ta avale nā luai. Ai o lea aafia fua o tangata lautele e ala I le tu o le la au malosi le ulu tu lou. A o toe tau mawhai I lai sola, na maua I loa I le pulufana leo, ma awina atu loa I le whalemai se tūlanga ti ngaina. O le ana manunu ai ma le isi to alua I le mata upule nei ana nafi. Na matua I poloka I ma le tele o awala, Taofia ma faatuai le tele o femalagaiga ngā pasi, e uia nei awala ona le poloka leo mo le saunga le mua o tangata lautele. O Aukilani lea ana nafi mai le tae au, a ona I tūla mua atu o Hamiltone. Pei tae o Hamiltone o leana maua I le pulufana leo ma maliwa I lava le isi fo I alii. O lele a toa se vai aso na ta ua mai fo I le whaamanu alia o le leo I Hamiltone, ona o pulufana. Ua sawa nei ma le fesili al komesina lango Richard Chambers a o whaatupula ia pea mata upue a fiaile leo ma le community, whaonga ai la au malosi, pele ua tatau nei ona wha upe ngaina leo. O leo wa Taofia mo se taimi le tu mau feo a inga saoloto I le vao Niu Sila ma Victoria I au se talia. O le whaasilsilanga le ana po mai le minsta koviti Chris Hipkins, ma o le toe tasi le minute I le lua I le waweao ana leila lea nalo ia mai ai fuafua e toe iloilo I le asonga fua o le vai aso fou. O le pō fo ina pōna a matatau mai ele tapu 5 aso a mele pone lea wa amata. Ai te saunoanga Hipkins ana pōna ia tā uai foi. E ui le fia o le toatele wa a fia femalagaiga le vao atunu e lua. Pei ta e tonu le malo le whai unga sao lea mo le pui ngo Niu Sila. O leo fo iwa fautuaina pase sena taunu I le atunu I le vai aso tāluai, wha asolo mai I le nei vai aso mai mele pone, e ta tauna mata I tūro lato soifua malo loina, ma nofo uta I nofo angolo whailo mai nā sia cases wha amaunia. Ua toe fetu una I nei fo I mawhai ngā malanga le Niu Sila, ma o leana amata Taofia mai ai ele I taina le lua, I le waweao ana le la. I tala whaaiu, ua faatoesega le minsta I le faatuai ona iloilo penefiti atina, na aafia ona o le faailoaina o le ingol tama o le pepe. O le faatuai ua silia ma le lua tausanga ua faailoa le minsta o le social development Carmel Sepuloni, ele I faapea ele o toe iloiloina le neimta upu. O le ana Taofia mo se taimi le tu mau ona o le koviti.
I ripotia le tua Niu Sila e o atu le 28 tālai le vaiaso, le ana ave esea mai penefiti a nisi o tina. Ma au ave esea ila le malo ia aperilo le tausanga tāluai le atu la fono. Fai tau wafe tina o lo tālia pea le toi iloilo a la tau penefiti. Ai pe toi tutongi mai tu pena ave esea. Saunoanga le minsta, e tu sa male valu afe 5 tina na mawhai ona whaafsotai. Mai le se fulu lua afe o mata upu. Pei ta elfe suia ingo le au whai ngā luenga e to o lua se fulu. Le e fito i tonu ma nei lo ilonga o nal koviti. Le ua wha atua iai. Wha upopo ia afianga o koviti. E iei lava fo isi tu e pei o le a toa o wha maoninga mai tina o talo sanga. I le taimi nei o lea wato e wha afo i le au ngā lulue. Le e whea ngai ma le toa ilo ino o penefiti a tina na aafia. Talanala Radio Samoa, man wil nei tai au.